nanone twongeye kugaruka ku mirongo y'imbere, imirongo yo ku rugamba uko ibintu bimeze, ariko sibyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye kurebera hamwe impamvu M23 yaba itumye Angola ihagarika kuba umuhuza w'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Angola kuri uyu wa mbere tariki ya 24 Werurwe yatangaje ko yaretse inshingano yari imazemo igihe ifite zo kuba umuhuza mu bibazo bimaze igihe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yemejwe rero na Perezidansi ya Angola mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa Facebook. Perezida Joao Lourenço wa Angola yari amaze igihe yarahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, byatumye umwuka uba mubi hagati y'iki gihugu ndetse n'u Rwanda kubera ibirego Kinshasa irushinja byo kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Nyamara ibi bintu tubirebeye hamwe, iyi mpamvu Angola yaba yikuye ku kuba umuhuza hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda, ese ntabwo kwaba ari ukubera ko yaba asigaye acibwa amazi cyane n'izi mpande zombi, aho abatumira kugira bajyeyo bakohereza ababahagarariye nka leta zombi, cyangwa se ibyo ngibyo bitabaye impamvu? Muzi ko hashize igihe gitoya umutwe M23 ndetse na leta ya Kinshasa bari bemerekanyije ko bari buhurire i Rwanda muri Angola, ariko byarangiye ku munota wa nyuma M23 ibabwiye ko itakibonetse bitewe n'ibihano yari yafatiwe n'umuryango w'abibumbye. Nyamara bidateye kabiri Angola na Joao Lourenço wayo bakabona abaperezida b'ibihugu byombi bateraniye Qatar, barimo rwose gusangira icyayi, bari kugenda baganira na shehe rwose wa Qatar gake gake. Ibyo byo ntibyaba intandaro y'uko yakwikura mu kuba umuhuza hagati y'ibihugu byombi. Angola rero ivuga ko ibiganiro byagiye bihuza ibihugu byombi byatumye mu kuza 2024 ahaterwa intambwe ikomeye yo ku rwego rw'abaminisitiri, ku buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gusenya FDLR ndetse n'u Rwanda rwemera kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo no ku mupaka w'ibihugu byombi, aho bari bemeranyije ko ikintu cyabakanza cyane cy'ubwirinzi u Rwanda rwagiye rushyira ku mipaka yarwo yakurwaho. Rwanda rero icyakora ivuga ko ubu busabe butashoboye kujya mu bikorwa kuko inama y'abaperezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kuwa 15 Ukuboza 2024 bwagombaga kwemerezwamo ibyarangiye u Rwanda rutayitabiriye. Angola kandi ivuga ko mu gihe yari umuhuza yakunze kugaragaza ko hakenewe ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23, ndetse inavuga ko kuwa 18 Werurwe impande zombi zagombaga guhura, ariko birangira gahunda ipfuye ku munota wa nyuma kubera impamvu zitandukanye zirimo ibice bimwe byo hanze bidafite aho bihuriye n'inzira ikomeje ya Afurika. Angola kandi ivuga ko nyuma yo guhabwa inshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe isanga igihe kigeze ngo yiyambure inshingano zo gukomeza kuba umuhuza muri ariya makimbirane. Iti nyuma y'amezi hafi 2 duhawe inshingano zo kuyobora Afurika yunze ubumwe, Angola yemera ko ari ngombwa kwigobotora inshingano zo kuba
umuhuza muri aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC mu rwego rwo kurushaho kwibanda ku bikorwa rusange byashyizweho n'umuryango w'umugabane wa Afurika. Mu byo Laurenko avuga ko akeneye kwibandaho ku bw'inyungu z'umugabane wa Afurika harimo ibijyanye n'amahoro ndetse n'umutekano, ibikorwa remezo, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ku mugabane wa Afurika, kurwanya indwara ndetse n'ibyorezo, guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubutabera ku banyafurika ndetse n'abatuye bakomoka muri Afurika binyuze kubaha indishyi byarangiye. Angola kandi ivuga ko kandi ko ifatanyije na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu minsi iri imbere bazafata ingamba zikwiye zirimo kugena igihugu gifite perezida ushyigikiwe n'imiryango ya EAC ndetse na SADC kigomba kuramutswa inshingano zo gukomeza kuba umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Angola yahagaritse guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nyuma y'iminsi mike Qatar itangiye izi nshingano. Ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize ba Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi bahuriye mu biganiro byabereye mu Doha, Angola, biciye muri Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Tete Antonio yatangaje ko yatunguwe no kubona Kagame ndetse na Tshisekedi bahurira i Doha ku munsi leta ya RDC na M23 bakabaye barahuriyeho i Rwanda muri Angola. Ashimangira ko ibibazo bya Afurika byakabaye bikemurwa n'abanyafurika. Ibi ni bimwe mu byo twavuze haruguru. Iki kintu kiri mu bintu byabashegeshe umutima cyane kubona umunsi bari batumiyeho ibiganiro abaperezida b'impande zombi bagahurira Qatar. Nababwira iki? Mwebwe abasirimu banjye mwakoze subscribe kuri channel yanyu, channel y'abasirimu, nakagaruka amakuru yo menshi, ariko M23 rwose bikomeze kuri koroza mu mahanga ndetse no ku mugabane wacu wa Afurika. Anjye nari Kabengera nababwira ngo ciao ciao.